ngiyafisa bafowethu ukuthi amagalelo ngengathi izolo bengikhuluma ngisakhuluma kakhulu sengizokwehlela nezandla ngengathi izolo ngikhuluma ngakubeka ukuthi abadlali bensimbi thina amaciko esaziwayo asikabenzi ubulungiswa ngiyasifaka namla asikabenzi ubulungiswa ukuthi sikhombisa abantu ukuthi babaleke kangakanani siyiqhamisa nje thina kuhloneke lokho ngoba sikhuluma la ukhabazelulele na singamaciko sisalelwe into ethi ake sithathe nabantu abenza umsebenzi obalekile kuthina ke sibakhombise sibaveze balaze kuqala mange ngabe seke senza njalo lezi ikhala esikhala ngazi ukuthi abanakelekekile ngabe ugovernment noma ngabe abanakelekekile emsakazweni yingenxa yokuthi kwanathi sibanakile simgcine studio sokuphelisa simbone futhi ngelinye ilanga ngabe wenjini abadlali bama keyboard abadlali bama bass ake sishintsheni ukwenza lesiqala zeni sibuke manje ukuthi ukwenza kunjani inkulumo izisuhlungu ukuthi selokhu ingoma ezahlukanisa unyaka okhuzini kukhulunywa kangaka uMaskandi ngoba phela kuhlukanisa unyaka uMaskandi kusho ukuthi uMaskandi sewudayisekile ngisho nangaphandle kwamazwe abazi abantu ukuthi umuntu ubedlala lezo ngoma ukhabazela abantu bebezokwazi kubathiwa thina besikwenza lokho siyayishaya-ke sithi ake shintsheni ukwenza senze ngendlela okumele senze ngayo ngibonga nje bonke abantu abathe bafinyelela bazophelezela ugcwabe kithi khabazela ibithi mayibamba ucingo ithi haleluya bayamazi bebekhuluma nayo ucingo siyabonga Uyingenza ukuthi yona-ke le nkulumo kaKhuzani ethe-ke yashayela ihlombe abantu abaningi bayakhuluma-ke ngayo iy'nkundla zokuxhumana. Mina igama lami ngumsizi aka inkosi yo-R.I.P. Noma uqala ngale channel qinisekisa uqinezela subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Mina-ke sengiphuma kanje angizuvo lokho nombona ukuthi ucabangane ngalento eshiwo uKhuzani yokuthi-ke belenze iqiniso kubantu-ke ababashayela-ke iy'nsimbi ngoba-ke isikhathi esiningi vele la endimeni yomculo jwayeleke ukuthi-ke abantu noma-ke abenza umsebenzi othanda ukuthi ukubaluleka kakhulu kodwa uthola ukuthi abantu-ke ababa-recognize noma-ke abaculi abaningi abalenzi-ke iqiniso ekuthenini-ke vele ukuthi ibona kabe aba-behind lo msebenzi-ke osuke umuhle kangaka. Mina-ke sengiphuma kanje asihlangane lapha kwi-comment section.